kasnije. A gdje mogu onda? Na svi naplatni Samo samo ovdje. ovdje, će ovdje biti kad prvi put budeš išao, ne bi trebalo biti problema, ali lagano dok ti prvi put otvori, znaš. Da ne bi... Jer ti si prvi koliko ja vidim da mijenjaš za motor. Znam. Sad ja zovem kolegu, rekao što sam poslala na torbi, a ne mogu oni gore da radi. Pa ne mogu, jeste.